i cijenjeni džematlije. Svaka hvala i zahvala pripadaju uzvišenom gospodaru nebesa i zemlje, vladaru sudnjeg dana. Salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i njegovu časnu porodicu, vjerne ashabe, sve njegove sljedbenike do sudnjeg dana, a posebno naše bosansko-hercegovačke šehide. Draga braćo, danas sam u nijetu nešto govoriti na temu oholost, hvalisanje i divljenje samome sebi. Uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala u suri Alu Imranu 188. i 189. ajetu kaže sljedeće: Sta'idhu billah. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin min al'adhab bal lahum 'adhabun alim. Walillahi mulku as-samawati wal ard wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Što u prevodu znači, ne misli nikako da će oni koje veseli ono što rade i kojima je drago da budu pohvaljeni za ono što nisu činili, kazne biti spašeni. Njih čeka teška patnja. Samo Allahu pripada vlast na nebesima i na zemlji i jedino je Allah kadar sve. Naš poslanik i miljenik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike rekao: oni koji se budu silili i oholili na ovom svijetu, bit će proživljeni poput mrava i ljudi će ih gaziti svojim nogama i bit će poniženi. Zatim će biti odvedeni u džehennemski zatvor zvani Bulis. Biće opkoljeni pramenima džehennemske vatre i napajani onim što bude teklo iz utroba džehennemlija. Subhanallah. U drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: tri stvari su uništavajuće. Škrtost kojoj se pokorava, prohtjevi koji se slijede i zadivljenost čovjeka samim sobom. Također je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: neće ući u džennet ko u svom srcu bude imao i trun oholosti. Draga braćo, pojedinci danas s prezirom gledaju na sve oko sebe jer su zadivljeni sami sobom, svojim izgledom, statusom, uspjehom. Narcizam je postao rasprostranjena bolest savremenog čovjeka. A o njoj kao pošasti koja remeti međuljudske odnose tek rijetko i usput progovaramo. Uzvišeni gospodar subhanahu wa ta'ala jasno u Kur'anu kaže: Esta'idhu billah. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. Ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti ni brda u visinu dostići. Oholost je iblisova bolest. Osjećaj superiornosti u odnosu na druge ljude korijen je ove bolesti, a manifestacije su mnogostruke. Neki se recimo ohole porijeklom i imetkom, neki znanjem i zvanjem, a neki čak pobožnošću i učinjenim dobrim djelom. Pravi vjernik ne mrzi nikoga, ni griješnike, ni prijestupnike. A danas imamo nemali broj onih koji se gordo šepure u samodopadljivosti, gledaju druge sa visoka, preziru one nižeg društvenog statusa, podsmjehuju se skromnima i neuticajnima. Zato, braćo, pogledajmo sebe. Kakva su naša djela? Možda se na nas upravo odnose ove riječi koje sam malo prije citirao, u kojima gospodar u prevodu kaže: ne misli nikako da će oni koje veseli ono što radi i kojima je drago da budu pohvaljeni za ono što nisu činili, kazne biti spašeni. Jer, braćo, onaj ko ne bude gledao vlastita djela i preispitivao svoje namjere, a bude zauzet istraživanjem mahana i slabosti drugih, neće imati pravu sliku o sebi i sretan ahiretski kraj. Zato pazimo šta govorimo, čuvajmo naše jezike. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči
da će svako onaj ko bude kontrolisao svoj jezik na kraju i uspjeti. Razularan jezik uništava povjerenje, razdire familije, od braće pravi dušmane, rastavlja brakove. Rana od sablje može zarasti, ali rana od jezika nikad ne zacvjeljuje, kaže se u jednoj poučnoj izreci. Braćo moja, nije nužno da o svemu izričemo javno mišljenje i stav. Postali smo robovi navike da dajemo sud i onome što znamo i onome što ne znamo. Da svaku temu potanko analiziramo i komentarišemo. Allah se smilovao onome ko nešto prešuti radi dobrih odnosa i prikrivanja tuđih pogrešaka ili grešaka. Jer prijeći preko lošeg postupka nije naivnost, braćo moja. Praštanje nije slabost. Šutnja nije glupost. Sve nabrojano je znak lijepog odgoja, a ako se to sve čini u ime Boga, može biti i ibadet. Stoga, braćo, odgajajmo potomke da imaju lijepo mišljenje o ljudima, da ne omalovažavaju, ne ismijavaju i ne podcjenjuju druge. Ne ismijavajmo onoga ko u porodici ima neko iskušenje. Jer Nuh a.s. je imao takvo iskušenje da su mu supruga i sin poricali Boga, a on je bio odabrani poslanik. Dalje ne podcjenjujemo odbačenog i marginaliziranog i ne recimo da je bezvrijedan. Ibrahim a.s. je bio odbačen od svog naroda, ali je bio u isto vrijeme Allahov bliski prijatelj ili Halilullah, kako je nazvan. Isto tako ne omalovažavamo čak ni prijestupnike, ne recimo da je zbog počinjenog grijeha bespovratno izgubljen ili nepopravljiv. Jusuf a.s. je bio zatvorenik, ali je bio Allahov izabranik. Ne vrijeđajmo onoga koji je bankrotirao nakon bogatstva i nemojmo za njega kazati da je nesposoban. Ejub a.s. je osiromašio nakon velikog bogatstva, a bio je Allahov poslanik. Ne sažaljevajmo običnog, ako mogu tako reći, fizičkog radnika i ne smatrajmo ga jadnikom. Lukman a.s. je bio stolar, krojač i pastir, ali je kod Allaha dobio status mudraca. I ne odbacujmo onoga koga ljudi po lošem spominju i nemojmo o njemu bez pouzdanog znanja i mi loše govoriti. Naš miljenik Muhammed s.a.v. je bio optužen da je sihirbaz i lud, ali je bio Allahov miljenik. Toga, braćo moja, nipošto i nikoga ne ponižavajmo, jer čovjek je krunsko Božje stvorenje. Trudimo se da lijepo mislimo o drugima. Oslobodimo se predrasuda, jer one se grade na pretpostavkama, a pretpostavke nisu i ne mogu biti konačna istina. Stoga prepustimo, braćo moja, istinu o ljudima, njihovom stvoritelju koji stvara, koji hrani i kome će se na koncu ponovo vratiti. Na kraju učijem dovu Gospodaru riječima: Gospodaru naš, molimo te za oprost, zdravlje i trajno blagostanje kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. Ujedini naša srca u pokornosti tebi i slijeđenju tvog miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin. Ja rabbel alamin.